Oke guys, kembali lagi di channel komedi Kami. Oke, kali ini kita akan prank bocil. Kita nyari bocil dulu guys. Oke, jadi kita sekarang akan cari bocil dulu guys. cari bocilnya dulu. Kita sulap dia guys. Prank dengan sulap koin guys. Tetap stay di channel ini guys. Like dan komen dan Ayo, subscribe and oke kita cari dulu guys. Oke guys, mari. Ayo kita cari di bocil. Bocilnya guys. Nah, Ya guys. Ikut. selalu. Mana aja. Guys, kita dapat bocilnya guys. Nah, Jani. Terakhir ke. Nah, baris nak baris. Oke, terakhir. Ini pertama. Nah, betul. Ini nak baris kan. Ani dang ulung mana? Ani dang ulung. Aninya kan templakang di ini nih, set gitu. Yang kan yang ketua. Dari dalam. Karena namun kan kayaknya templakang menulung nanti bis. Tes coba tes. Kan kayaknya coba tes alunan, tes percobaan. Tes. Terus. Kan mandi bis. Nah. Bab, siap. Siap. Oke terakhir, oke kedua nah, pertama. Nah, Jani. Ayo, semangat. Ayo. 2000 guys, dapat 2000 guys. 5.000 yang ini, men. Cai. Tes. Ayo semangat. Nah, oke binjak oke. Ayo. Nah, Jani oke. Oke. Nih. Jadi enak. Nah, Jani yuk. Ini alu bok. Oh. Oke. Nah. Yuk semangat. Rasa. Nangis kau. Hilang deh. Celup deh. Celup deh. Hilang koin yang mencelup. Celup deh. Celup deh. Mencelup koin oke nih. Wih, kento semangat deh. Buke. Es. Wih, menang deh. Kopi paling ulung agak tuh. Kopi sudah. Wih, Gagal lo mas 10 ah. wih. Kanggo sum ceplok keselnya koin oke nih sing man bebas nih man kuda oke man 5.000 oke kuda man 2.000 man oke bisa oke guys prank dinyatakan berhasil. Lupa subscribe sama klik on. Kesana.